so you can form man be kan krepa o me kan kron because of say a man be bre o mu din e dan ni so ntino like be bills bia a man din ento okwa bo so me so no yi be 200 300 no dia to dia kan na ebi ma bimpo dia kan nye o masem biem enti e bia financial crowd between ntokwa ye dey aba fie aba because a bema support fia ntokwa nye dey emma fie enti me dem ni say financial crowd say bi o ka so yi ni niam akọ UK for member bebre because of say man ye did that niam asunti no so me so a o ma 200 and o ma 300 bia wa wie dia ka bia nya na semu biem ekra da wanimo dia ko dia wo ba ni jaye 10,000 pounds sterling da omo to wo ba ni ntwia aka 8 months wo ba ni ntwia asabo ba wa wo dia aba no e ma ne da bia meka se wa wo dia ba beto abonteni aka ne se e ya dia UK for member ne bebre yom suban because una within that bills so una dime into one fa ho ma 200 pound 300 pound say aduane sika say wo betua de enkra be hye enkra be dey and UK for member e bebre yi emu 99.9 e yo mu nyina suban e yo mu nyina so abusua edin e ya AdwenepaHene mesro ba so abomodin na share this particular video here the emame yes sister yi ene ebre yom da ho ya omoji omoni yes sister yi emre bi atwam that was 2020 yes sister yi etu be ma won netie a na friend ebedi akọ enioma etugu abonten na o chese be ma na entua dan ka be ma na de ebo no rough be ma na enye de embu no be ma na san eto no ho na no didi so e ma ansam no be trendy wo social media pa so atiase ene ye brai susu yi sesi ya ono so ene na yere awo 4 awo ba no so apamo no tena se yes sister na apamo okunu atwam na ebre so yere apamo no makwa akọka ahia na isa manfo eblemu yes sister yi se ena mo no so ena ma be ma wi egyan na yere ebi mu so kire se enioma yes sister no ye no ense emfata abusua ebia na won kai yes sister ya always say way on kai say video na opamo okunu bedi akọ efiri fie se sa ne enioma tugu abonte so ewa abruchira no ye be say video no mla na me won semfo bia mpesem no ye dey ebe che because manfo boy UK member for a cheaper ye go video no mla Benchia dan kamienu ene me gwa bote no utumi no me gwa bote en plan form for me man why me na nampunsa pa ni Nana bedi akun. Nana bedi akumiye. Ghana this my Ghana tie for yamso fa AdwenepaHene aka Enkrata Mukinkon aka Fufokin aka be ma yemfa na yerenim enye fom aka mtua na omati Mr No Pressure udum cha pressure be de ebe fawo na sanfre Mr International Man ye kasa kire biase no na bi muso kasa kire eye omonamfo abusua enyina dinmika akohwe sa video na mbese wo hwe na wo de kaya de akohwe sa video na sister Serwaa eto okunu nyoma etugu abonten emre bi aye de etwam be 3 years ago what you say na we no ene didi mu ade sister no san ba abonten ebesun pa yes sister no san ba abonten besun ye se be man nyoma be man de fam no se bi ota se dwen na ase nka onum aduro mponye de enku no ho me kire mu nsemu pa because ansem no siye no na ye AdwenepaHene ene BeckyTv ne ye bo adwuma pa ye follow sa issue no pa emienya audios upon audios a se bi oba no eche se be man ye de edidi na tem oba che se be man eto no ho a audios nyina ye de ebedi akache ba bibi ntino sa ansem we se no de nti e ba ye be ka sa ansem we ene ne kire se ye de sa audio be de ebeto ba bi for the meantime ba me kire abro kirefo ese on way sister here se wonya be me yo ne omojo mani ye bre so ne obi awo cancer enkrafo so ates ye bre ne obi awo enkrafo na sa enkrafo na wo ne obi awo no ye so mo start abrabo no efri am say France say ba bi sa ena mo duadua mu anom da kwa pie UK na wo ko pie UK no so no ama agina so ama mentimi ho se fie contribution enkoso sikasem ne sa anyoma no ena ama esia no ye bra no so eyere apamo na frifio
ɛne ɛbra ne yere pamo no ɔno so anya baabia ankɔ pipi anu sɛ we yɛ ɔnso so ɛde okunu ɛto abɔnten no na wei ɛne sɛ ɔmo mienu aka ɔmo tamai de abo ani ɛna TikTok yi ɔmo twi street yɛ de ɛwɔ so ɛne nam so ama amanfoɔ bi so akɔtwe apie sɛ Serwaa no enti na yɛ brɛ yi ayɛ dɛ ɛgyae ɛyɛ ne yere a wɔne na wo ɛyɛ enkorafo ba mekyerɛ mo de wa Serwaa ne de no ɛyɛ nsɛm aba ɛwɔ hɔ ɔmo ngye ɔmo ani because Serwaa no abrɛpɛn this time around no the way a TikTok ayefo the way a TikTok no amanfoɔ di twɛ ɛwɔ hɔ the way a TikTok no amanfoɔ de gye amanfoɔ boyfriends no mu kunu no medo nyame sɛ sɛ wote wɔnom na sɛ woama w'ani ankɔ bɛɛma a wone te ho yie ana woama w'ani ankɔ ɔbaa a wone te ho yie a aburokyira no wawale ebegu anasɛ mpena na wotwe a ebegu hwɛ mehunu me kan from beginning afei na ɛmaa bi te UK ane Germany ha ɛkasa an na bɛma no ne wo baako wi a na ɔgya wokɔ ɔno wutu a na wɔgya wokɔ adentina saa no ma no eguso a ɛkɔ edebe ntina saa no ma no guso a ɛkɔ so ɔze mehunu me kan beginning sɛ hwɛ wobakro mu a utu kwan na ohyia bɛma saa mekɔgye aban dan mi twa ntro ɛda kyerɛ aban ama aban na ehunu sɛ me single mother me nkwa na metie but not knowing sɛ bɛma no atifie obi na bɛma de na address awa akɔpɛ baabi ayɛ de ato nti bɛma no ɛyɛ adwuma ne sika yɛ de egu no botom me baabɔnten bɛka kyerɛ mo sɛ ebeduru baabi no ɛma no mbɛstati asumogya baabɔnten bɛka sɛ ebeduru baabi no ɛma no bɛstati asu because wo no bɛma na ka kyerɛ sɛ kɔ aban hɔ na woka kyerɛ aban no sɛ woyɛ single mother nkwa na woteɛ na ɔno mfa no address ne residence ɛnkɔnkɔto baabi na ɔdekɔto baabi a bosome so a wɔayɛ 200 pound 200 euro 300 no da ma na ne sika aka ne de egu no botom na wo wote fie na wo hwɛ nkora no ɔno so na awestill time ɛne wawo saa nkora na wo hwɛ wote fie hwɛ nkora no ɛne wasa mo atwa toro meka kyerɛ mo sɛ bɛrima ne ɛte fie no ma bɛrima no take responsibility sɛ kyerɛ sɛ wɔyɛ bɛrima wɔn ene emmanuel bre na esu no ene emmanuel bre awale agu ene emmanuel bre mpratwe agu senka ma bema no etua adan ka na bema no hu se me ne oba ene tia nka bema no se bokwa koye ma asam abonte krampo na odi nyansa ene adwene ebeto ho saa de we ya abrochire fo ma no bebre aye no omgu so mo ye no o se ne awale papa bi ya hyere ni abrochire mpratwe papa bi ya hyere ni abrochire because wo akotwa toro akira aban no ɛna kroma no woyɛ saa de na abrɔforo sunsum na ɔmoda kyerɛ mu kuro no ɛnya ade a wo sɛ sika na pɛsɛ wo gye no wobɛnya ne gye wo mu meka kyerɛ mo afei na ɛmaase UK for me kan so ɔmo nsa kyɛden Germany for me ɔmo nsa kyɛden Italy for me ɔmo nsa kyɛden mo ɛna mo me de fort be ma mo ɛma no ɛna na musu meka kyerɛ sɛ woyɛ ɔba na sɛ wo bɛ kroma sei na wo ne bɛma wo a bɛma na ɔda so edi wo no sɛ wokɔ aban hɔ na sa aban no mpo ema wo dan a ma bema ne fa no residence emeto fie ho se bema de no residence ato fie ho a na sa aban no ehwe sika eba fie ho na se sika no enye enough a aban no be support mo but aban no ehwe sika no eba fie ho na se enough dia oni support bi ide edema mo but enkra sika de se kroma sei akra bi age 250 euro so atiase eno de max eska 4 krampo no age se eska na age se bi a wo ka se bi a mempe se eska no etima bema no for the residence emeto fio na bema no ehunu se ono na se bosome so a wo to dwane aye de edagu fie wona bosome so a oye we nti wo ba no one bema no nyina se mudi musika aye de ebom ema no mta brochire na omuti adwempan afutuo from beginning no ena omanya walepa ena omawale de akoso because ena no wireless mistake obaje ukunu wireless mistake obaje oyere enti won se sa ama na mo course anko asum no ma beginning no mitumfo se oye oba na ne bema tia munya entro no twa because entro no adoso aban na onim se wu twa no tro sa atro no at the end of the day no wo no se bi unya ni gye se de bia meka no but na meka na mudi matem won se ne emmanuel bre obi o wo 3 4 5 6 na bema ne te na bema ne ko na eja ne kasa kasa bema ne ko an na mema nye ba bema na wonye no wo na ma bema no eye saa o tie oni e pa o una ma bema ne yesa because una ma bema ntirim ya ne de bema no wonye ska gu ho wa pali sky de edegu wonom because wo se ka ma bema ntua dan ka ekenye ne se ne mema bibrajeja mosisi wo no eti se wo tena ase na wo hwe de we a bema no wa boa bema no wa ma bema ne ntua dan ka na eja wa kasakasa na eja wa dwendwene abrochira na yete no busa wo se edebe ntina akwasi broni na nkasa na ono de ne ho de ne kuro no one ne yere entena fa no residence enkoto baabi adenta kwase bro no odi ne ho di ne kro no odi ne girlfriend enkotena efa no residence enkoto baabi agi Africa fo ye
Africa for ina sa kululu abrabɔ no yeye ene no ma na begin na me gina mochi no se mo hwɛ yie na bema de ma bema e fa na dress engongoto baabi ma bema no fa na dress ento fie amutim se bema no tua dan ka bosome a obehunu se bi obuo ene de se fata no ode mama oba no eba no sa bema no wo tam ne bag afrifi ho akwa e difficult because ohwɛ dan ka wotua ene baabi a wo se wo yi ne ono no bag ene nyoma akwa at the end of the day no walusu but e kan no e ma no munim se mu nyeska meboa na munim se mu tirim ya mo de adwempan ne eteto e na adwempan ne nye e na adwempan na jimi enne won se kan se aduaba na mudua no mo te so aba aduaba na muduadua wa abrochire no e na nene mo te so aba no e na beti social media na mi kura jame na be ma no ni suban e na me yira jame na ba no ni suban sa no ma we ya muntimi anya united muntimi enka mom entotom neoma e wo fie no e na this problem we nyina de eba because oba ne se obo ne sika no ko be ma no so bo ne sika no ko nta end no we bo ne sika no we so de we so e bo ne sika no nta no e na ko fa sa no ma we se nyina de e de eba nti wo bo sika no we so bo ne sika no a muntimi enka mom enya japade nya de enfa mom nsa de ne ba se pe odo bia nya de eni ho biem ene ye sister se wai opon de ode ya be ma ne nyina na bia sa amre bedi akoso so akọ baabi akosua nyansa enya oba ho froide ennete sisi ase we so abenya be ma on echu street sisi ya be ma se wa ese wo so wu no se upam wu kunu na be ma nso ne yere apam no en ma baba be hia ti mu me na mo hia no ese we ehu no se mistake o ye no won fa ma ha mistake a se wa so ye no so won fa ma ha mun ka mum na munye baako se mun ka bom ye baako a atamfo ni be de ebegu ba se mun ka mum na mistake na be ma we no ntua dan ka no na wodi be hia wo na sa be ma na opam wo no so no uso sa opam na na ade be hia we dia at the end of the day no egon kokosi ba bia ba mutim sua mistakes amu ye ya mu da be hia dia be de be boam nti the way TikTok aye na ne Ghana for ma no egu TikTok no so no the way mema ni be use TikTok no editing samone no e ma ni be use TikTok yes because wonim say ho the airful because Facebook nya for sa TikTok the airful so ko wana wunya followers uko wana ni pe ba hwo but Facebook a platform obaso a difficult to build your platform but TikTok airful nti say o ya oba na wo say ukrin nam TikTok rough o ya bema na wo so yere nam TikTok rough you extra careful why you careful because messages are oba bi o wa ko share on TikTok a day mema be tan be se ne pe de ono so na ni de eje hono no nti day bi o so ko ne dia mu e ko check mema ya se ne pe nti sa ba no ko share na TikTok wotumi control no enya de betima ya ade a bema na ni aje ko se wiye because ubaya wa dwene say bia no bi o ye o TikTok no person ye de wojai onya yo afre na obeto aso aye ti sa de na ni gie ewo sa side ho no eho no ni target ye de ewo nti ubema ne de ajo be hia fro se bra be di me o ye wa force ko because me do ye de egu list so ntina ne e man do no enya awale pa no ntina ne man bebre e sere nya awale no oba wani mo nyam e ka wa wo yo oba wani mo nyam nyina e ka wa wo opa ye ho hye pe ye bibia wo wiase bia se wanya ka wa we bia nhye wa wani mo nyam nyina ye de apepa de twitwi toilet nti Ghana for mema ene ema na mo akwanto mu ase no monye extra careful na momoni na wona mo no koreka endi monim se no koreka di wanim na no oba ate na ma kro no so no aban na wo kro no so ehu se mo di no kra abrabo na wo no okọ anim pa because kro bia e wo mre wom kro bia wo sabiu suman ya omda bo kro no ho ban nti wo ti kro ma se na wo adwene se meda me ba mama be ma na daada ma kwa aban ho ama aban na ma me dan nti be ma no ko ye adwuma bosome so a no yi 200 pound 300 o si yesi dan na be ma no aka cho so wo si dan yo but at the end of the day no say ska be ma no si dan be ka cho so wo nka ho bi tie ni ye pa ska na be ma no si dan no be ka cho so wo nka ho bi because be ka cho so wo tifie ba be ma odadwene be ma odasunye papa so be ma otua dan ka no awo ba no sabi ska kakra so sabe ka no mutimi ka bom ekodi dwa begu fie mutimi ka bom ahwe mo ma mutimi ka bom se sika be ka no ba na jeto no sa be ma no obu oba pa sa be ma no odototo oba sekeke but ne me ma no bebre ama ma na adwene bi se omo nkoje dan e wa aban ho mo ntwa ntro nkyera aban no se aban ye meme de me nkwa na mete be ma na me na nyem yakura mi hu no ye ma oba na dan a na be ma na betena fie obi na be ma na baje fie aboso ti be ma no ntwa dan ka e wa abruchiri ontwa dai ka ewa abrochi ndi be ma be no ontwa dai ka ono bebu omu tira ne e man bebre ma bra ba basa no tira ne man bebre abrochi na ejom na kasa kasa obekọ TikTok yi e bia e ma be 20 o betu agina life be 10 hours
na we na wale se mo ba na we ne pass ba na we di we ba to da kwa me hu bia na mo ho ye mobo me so ho mo ntia futuo beginning adwempan ka kire mo se mema na address residence na omo yakoto ba bi no emwa mo no na mo di matem but ne ena aye mo saa no ena no ena ma ebi mu sunu na so do overtaking there the way man bi omo back door no aye ward e o mema no ho no we less mistake oba ne beji ukunu we less mistake bebe ba we je o yire because ne ma bebre pemema we de omo krokro ma ne ma bebre pemema omo krokro ma etombo ase ehwe ma nti wo ye oba na wo do nim se wo ne be ma na wo 3 4 5 na se wote aban dem na wo ntua dan ka obeja wo sempo de akọ esa pepe na tie ti munya mfa ye we nya de enya futusem ema mo ho enne wo ne be ma tena se na address da ba bia mane ko yimato fio so ne be mate na ne residence e da ba bia kanatiko no nko yin fa meto fio na mo nkeka mo no anya de emom mo ka mo no bo ese mpanyifo ne bo bi se praye wo yi ba akọ ebu ka bo mo anya de emu mo fa we enya futusem na mo san share video no nya de ema me na enko akiri na omo nya broken heart nyina no omo hu se next time obekọ relationship bi mu a onko teki saa kan se race ni bi onko fa saa enoma na o fa so dada no e da kwa wuram abrochirati ubenya ska unya ska osuso onye de unya nti menua bai anim nua bai mai ya we apam okunu a we so eyira pam no moba ba hie ye fa mpai bonta o mochi na oba no so a sabio be ma no ne jan be ma no mesra o mafo nde so untimi ne oba no gongo tena bi mkomi ni ya oje wa head I too late but hwe o ma no se de bedi akose ono so no ehwe ne ma no timi do be se abaso mkafo tap send edama tap edwuma de ku o maso ya snap so send diska ifra mo no ne edeko Ghana tap app na mekanfo da ma o first time su app na be hia promo code e ya AdwenepaHene no obagu bonya discount kama nyame obo so ba ase wo nhira won ton kwanam ne obedi ne obehye empel feeder. Peace out. Odo, mi ko kroma ba o. Na mpato ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokuro. Na ma ye ne dey. Tina fi na send there. E kwa ba tu na me. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu ne phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sa. Na wo kwa bo te ko trace extra. Ma mesra wo. Me kan for tap send amount. So you should iPhone and also betam no app store. No download the Google phone so. Android phone so no Google Play no download the Google phone so. Mesra wo. And I will send this also mesra wo first transaction be no. We so wo hia promo code. No so ba AdwenepaHene. AdwenepaHene e da go. Yes, ntimpacho. Wo bogu a wo Europe kwa da wo benya €5 free. Before the some party for. Some can tap send edamount. Oh, America so Canada dia. Hey, mama, $10. To miss now, man, how about one for say, and quite wanting to be a so pay. Maxi Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the download this here at Tinafi and Pacho, not relaxing. No one's in Pio Quabonte. Me Quabonte. Mamma, now, dear, I am the company said, first one almost a credit card and come on. And that dear tap Paula Mante was a decaf for a bit more. Was it who shoot normal bank card? What you register SMS Asem de Atadwe Yatidene to tap a bar. I'm a here for say send this can call Ghana. Now rate no so a come yen dear mamma. Miss Row make a farmer. Also when yaji. Hey, made all your bad power and tentum to Miss Row promo code the Bogum and Wohiam. I know €5 free. I know more Canada soon in US and so $10. Oh, say your day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap send Abusia. Red to Mohene. AdwenepaHene. Otwa supre kwabra fo wa ye kwa bibrim han bafo. Otwa burumu odi putupurie buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi.